barabinyeretse ngenda mpakanye yuko ntazigera nja muri chimiothérapie ngenda mbivuze kandi icyo uhamije icyo ushize no mu mutwe n'ikimana ikoreraho nukuri yarankoreye naratashe barampana rendez-vous kuzagenda ngo bankorere chimiothérapie ariko mu bwenge bwanjye no mu mutima umubiri wose numva ko nubwo mbabaye ntabwo nzagenda muri ibyo bintu byabo. Nti Satani ndakwirukanye, Imana yari yandemye neza, nta ndwara nimwe, sinumva impamvu wanyubahutse. Nkikontorora nkareba icyaha n'igisa naco noba nagiyemo nkakibura, ariko nubwo tutaba twakoze amakosa. Shalom shalom bene data, twongeye gushimira Imana itwongeye ubuntu bwayo ukongera kuza kubana namwe ngo tubasangize ubuhamya. Uyu munsi twagira umugisha wo kwakira umukozi w'Imana Febroni, ndambuze mu izina ko aza kwivuga birambuye. Turashima Imana rero ko twagiriye ubwo buntu kandi ko kongera kuza kuri Grace Overflow ngo tubasangize iby'Imana dufite ku mutima. Reka rero twakire uyu mubyeyi hano aduhe ubuhamya Imana yamukoreye, uburyo Imana yamukijije, afite byinshi yatubwira. Reka tumuhe ikaze. Karibu tubwire biri ku mutima. Murakoze cyane. Amazina yanjye nk'uko mwari mwabivuze ni Febroni Ndayizeye. Mfite umutwaro umwe n'abana 4, abahungu 3 n'umukobwa umwe, n'umwuzukuru nkunda cyane. Amen. Imana iduhana umugisha. Yego. Kango wisa kwizera. Ndayizeye ni kimwe na kwizera, kuko twese twizeye Imana, sinzi abatayizeye aho bari. Reka rero utubwire, tucire muri make, utubwire uburyo Imana yagukijije, kuko iyo ubuhamya butuma n'abandi hari undi muntu ashobora kuba agwaye, amerewe nabi, yarataye kwizigiro. Imana ishobora gukiza kubwo ubuhamya bwawe, ishobora guhaguruza akamwongera kwizera, akongera kumva kandi asongeze ibyiringo byo kubaho kubwo gutanga ubuhamya. Je bwaramfashije personnellement, ndavuga ngo reka tuzomuhe ikaze hano atubwire ukuntu Imana ikiza, atubwire ukuntu Imana yamutabaye ikamukura kuri ico gisasiro yamazeho igihe kinini. Baratubwira uko byagenze. Okay, murakoze cyane. Cyambere na mbere mpamagaje abantu bo hirya no hino bari kunyumva ukwizera kuratabara. Kandi ukwizera gutuma Imana ikora. Imana ikunda bizera. Nk'uko umubyeyi yabivuze, mwene data, nari ndwaye kanseri. Nabimenye ikimfata, noneho numva mbabara cyane ntashobora kuva hasi. Njya kwa muganga, barambwira ngo ni kanseri yo mu mpyiko y'ibumoso. Ntabwo nabyakiriye, nta nubwo nigeze nemeza yuko ariyo cyangwa se nzaguma aho ngaho nicaye, kuko jewe nizera cyane. Namwe ndabakanguriye kwizera. Nukuri nigo rufunguzo rw'umukristo. Utizera ntacu buri urakora. Bene data, kanseri ni indwara mwumva ko yamunze abantu benshi, ariko irakira hejuru y'ukwizera. Nukuri ndi umuhamya wo kubihamya, ndi umuhamya wo kubibabwira. Namwe mugire ishaka ryo kwizera, Imana izabakiriza muri yo tuyo y'ukwizera. Cyo gihe rero ngiye kwa muganga, barabinyeretse, ngenda mpakanye yuko ntazigera nja muri chimiothérapie. Ngenda mbivuze kandi icyo uhamije, icyo ushize no mu mutwe n'ikimana ikoreraho. Nukuri yarankoreye, naratashe
barampana handevu ukuzagenda ngo bankorere chimiotherapy ariko mu bwenge bwanjye no mu mutima umubiri wose numva ko nubwo mbabaye ntabwo nzagenda muri ibyo bintu byabo. Nzizera Imana yanjye, nzayisaba, nzayisenga kandi nzankiriza aho ngaho. Niko byabaye. Nimba mufite amatsiko uko byagenze munkurikire. Bene data, kanseri ni indwara ikira. Yarankijije, narayikize ubu ndidegembya, ngenda nemye kandi nari mbabaye. Namwe hirya no hino nzi yuko hari abantu bafite kanseri hirya no hino, ariko nzi neza ko mwakira hamwe mubicakiye bibaye ibyanyu mukabyanga mukabirojeta mukabihereza Satani, kuko Satani nizana indwara. Imana yo yaturemye mu ishusho ryayo, atandwara dufite, ishaka ko tugumana ubuzima bwiza, ubuzima buzira umuze. Bene data, umviriza rero ubuhamya bwanjye. Naragiye nicaye numva ijwi, kuko iyo uhamiriza Imana nayo irakuganiriza kutwe kuti, irakuganiriza. Noneho je yansanze muri saro nari ngeze aho mpamagara umukozi nti ngwino hano kugira ngo ndamwishimikize. Vuvuze imagine kwishimikiza umuntu, nari nkira umwana muto, hanyuma akaza. Ariko maze kumva iryo jwi navuze nti ahubwo nzanira moto, integeka ko njya gusenga. Nsengera hariya hejuru muri barko kuri Zayoni. Abahazi ni hano mu Gatenga aho bita kwa Gitwaza. Njyayo nta na kirita yari ihari, njyayo jyenyine ndahimbaza. Niko nari nabwiwe. Umukozi yaramfatiye moto, ndayurira, mbona birakunze. Noneho njyayo, si nawe nta nubwo twajyanye, nta n'uwo nakuye ngo nyururusa. Navuyeho neza, ndazamuka, ndahimbaza. Kuvuza imagine guhimbaza, nari maze iminsi ku gisasiro mpamagara umukozi ngo aze ndamwishimikize. Ariko icyo gihe niho debi yo gukira nayikuye aho ngaho. Ubwo rero maze guhimbaza, ndabwira Imana nti nimba reyerma unkijije, ndeka ngende n'amaguru, kubera nari ntuye Kicukiro. Hari agatambuko kuva kuri Zayoni ujya iwanjye mu rugo Kicukiro. Ariko naragiye kubera maze gukira. Noneho ngeze mu rugo, numva ko nagiye n'amaguru. Ngeze mu rugo numva nta durere, numva nta kibazo mfite, numva nagenda hariho hose. Ndagira akamarshe ku mugoroba, ndazenguruka clôture hose, inyuma ya clôture hose, numva nta durere nimwe nkifite. Bene data, naho yankirije. Ako kubera turi abantu tutizera cyane, hakomeza haza akadute ngo bihava biza ninjoro ndyamye, ejo bizagaruka. Ko ntanyoye umuti wo muri farumasi, numva ko Imana hari ukuntu yabigenje, ariko nkagira akadute. Ntimunyigane mwebwe mukura amadute yose. Imana yacu irakiza, yitwa Mukiza. Aho rero bukeye ndiho ngenda brièvement, ariko ndaza kumva neza ubuhamya bwanje, uko nakiriye neza gukira kwanje. Noneho ndaguma aho ngaho, nta chimiotherapy nagiye. Noneho rero maze iminsi 3 niyemeza gusubira kwa muganga.
ariko ntabwo nari ngiye kwivuza, nari ngiye kureba reyerma ko nakize kubera nta durere n'imwe nari nkifite. Maze rero kwa muganga bararebana, kuri si wa wundi, ese mama wakoze iki, ntihabaye iki, ko turabona nta kanseri ufite. Okay, Imana yo mu ijuru ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Ngo wakoze iki? Narasenze. Ngo Imana yawe ngo ni inkuru, ntego, ni mon Dieu est grand, ntari grand. Nuko mpita ntaha n'umunezero mwinshi, ngenda mpimbaza, warahabaye Mana we. Nuko nemeza rero neza ko nakize. Ngeze mu nzu, mfukama mu cyumba, ndarira, sinarize amarira y'umubabaro, yari zari emotion ziriho zidudubiza mu mutima wanjye. Hanyuma un jour numva Obarde, umuhisi Obarde bavuga ko azaza hano kuri foyer de charité i Nyanza. Ndavuga nti rero ifoko ngenda nanjye nkumviriza abakize, nanjye nkatemwanya ko nakize. Ubwo niho nagenda, nta n'icyo yigeze adutuma. Oya, twe naragiye nk'uko abandi bagiye. Ndahera nari nicaranye n'uwundi mumama twakoranaga, nawe yari afite kanseri yo mu ibere. Hanyuma twicaranye, baraza, Obarde arazenguruka, Obarde arazenguruka, ageze iwanjye arahagarara. Iki ni ikimenyetso mu mutima, iki ni ikimenyetso kwesa yankijije. Nuko noneho arakomeza, noneho hageze témoignage, hari ukuntu abanza kuvuga abantu Imana yakijije, nsanga nisanze imbere, numva yantindiye kumpamagara. Noneho ahita avuga ngo banza utegereze gato aho ngaho. Side nabonye baramvuze ngo hariho umumama ngo yari afite ngo kanseri yo mu mpyiko y'imoso, ngo Imana yaramukijije. Wani ni jewe sanga nasaze, natere hejuru, kandi ubuhamya utaragenda kuvuga ngo Obarde ataravuga ngo nimuze noneho mutemwanye, ndemba nasimbutse nanone kabiri, kuko numva afite igishika cyinshi cyo guhamya Imana yanjye. Noneho haragera rero aho baduhamagara, nsanga nabivuze byose, ni jewe nari mfite kanseri yo mu mpyiko y'ibumoso, none Imana yo kabyara abahungu n'abakobwa yankijije. Ntidushima Imana. Ubwo nibwo buhamya rero bwanjye. Ariko reka ndakubaze gatoyi, ndashaka kumenya wababara gute, wamaze igihe kingana iki udashobora gusohoka mu cyumba, bakuzana muri salon, byari bimeze gute kugira ngo bakubwire kugere kuri etape ya chimiothérapie, kumva ntabwo byakiriye, byari bimeze gute? Ni gute wumvaga umeze? ubwo burwayi bwari bukuremereye muri dogre? Okay, murakoze. Ufite dewe ntabwo nayigwaye umwanya muremure, dans 2 semaines nari namaze kumenya de quoi s'agit-il. Yari kanseri ifata buri 7 heures. Niho nemeza ko Satani ari umugome, Satani ari ikibi, Satani yambuza kujya ku kazi kugira ngo nje guhahira abana ibirayi. 7 heures mvuye muri douche nkaribwa, nkicara, nhamagara umukozi, numva ntegera moto uyinzanire, noneho
kandi ntari oblige yo gutega moto ariko kubera iyo douleur nkayifata kandi kuva mu rugo ujya ku kazi ntabwo hari kure cyane ku buryo nafata moto kandi nazinduka teretoro matin kugira ngo nobeyise time baduhaye nuko rero akantegera moto ibyo byamaze nka 5 jours antegera moto ndavuga ntoya ibi birandambiye satani irukanga ahubwo ndagutwika umunsi namasenga mvuga nti satani ndakwirukanye imana yari yandemye neza nta ndwara nimwe sinumva impamvu wanyubahutse nkikontorora nkareba icyaha n'igisa naco noba nagiyemo nkakibura ariko nubwo tutaba twakoze amakosa mubaze yobu hari ntiyari umukiranutsi imbere y'Imana Jesi navuga ngo nari umukiranutsi nka Yobu ariko ntabwo ico cyaha cyangwa ico cyago canjeho kubera ibyaha s'il vous plaît satani ni umugome saa moya tous les jours yama yanteye noneho nkagenda ndi kuribwa noneho nagera ku kazi kubera akazi kanje karakuguhagarara nzenguruka nkumva uburibwe buragabanutse ariko nandi nkakamufra nkakomeza nizengurukira noneho ubanza nta n'abakorege bari bazi ko ndwaye dans 2 semaines nari namaze gukira ngayo ngoko ubwo rero iyo kanseri wayigwaye mu byumweru bibiri kandi yari yaje iri sérieux yego wagiye kwa muganga hehe kwivurizayo examen zikoresheje hehe bakubwira kugira ngo bakubwire ko wagwaye kanseri yabereye hehe okay kanseri nagiye kuri wa Faisal noneho kuri wa Faisal bapimye basanga niyo koko niyo mu mahe kandi partie gauche ariko batungwe nuko nsubiyeyo babonye resultat negative ibyo rero ntabwo byantunguye cyane kuko nari nzi ko Imana itegereza kungiza kute kuko je numva ko Imana turi kumwe kandi ndashaka ko nandavura imbere y'abo bantu imbere y'abo bakozi kumubwira ngo nterure naze mwifadikize nanjye numva binteye isoni ariko ko abana banje bari ku ishuri bose muri interna nta kundi nari kubwira urumva Imana ntabwo yabikunze ko bikomeza gutyo se kuko yankijije hari uwo yemenye hakiri kare maze kwimenya kare arayivuza baguha gahunda ya chimio muri 2 semaines oya bampaye gahunda ya chimiothérapie après 3 jours ako ntabwo nagiyeyo nahise nza gusenga ndafukama Imana wumve gusenga kwanje nzi yuko uri umukiza nzi yuko nta kikunanira ushoboye byose ibyo byose ubikoze wizeye Imana irabigukorera iryo jwi rero ryaguhagurukije mu rugo mugiye kuri Zion wumvishije rimeze gute kuko urumva yuko utabashaga guhaguruka kumva iryo jwi kugira ngo haguruka ngende gusenga wumvaga rimeze gute ryaranyongorera nari muri salo riranyongorera rimbwira ati va hasi ujye gusenga ugende undirimbire umaze kundirimbira usirimbe cyane ndavuga nti ndabishobora kandi ari kuguru kurwaye ariko nta nijwi ry'Imana kuko nta satani yavuga ngo genda uririmbire Imana nijwi ry'Imana Mana nshobozwa nawe kubimbwiye urampa imbaraga mpita mfata inzira ndagenda niho natumye umukozi moto aranzanira mu kuyurira ntabwo yigeze anyuriza ni njyewe ufite iyi voix numvise muri salo c'était le début de ma guérison niyo ntango yo gukira kwanje niho Imana yankirije ariko na respecte
kumvira rero kumvira kurusha ibitambo byose watambira Imana, ariko ubanze wumvire. Je narumviye nja kuri Zayoni kandi niho nakiriye, nakize aho muri saro, kuko nagiye kuri moto nta muntu n'umwe anyurije, ngenda ndakora ibyo numvise nk'ijwi ry'Imana yantegese, ndasirimba birakunda biremera, nza n'amaguru wanshaka mvuye kuri Zayoni ngera mu rugo nta durere nimwe numva. Ngayo nguko Imana yacu Imana ishimwe. Dushimiye Imana yamukijije. Yesu ashimwe. Amen. Iwe yagize umugisha yo kumenya ingwara hakiri kare, agenda kwivuza. Nkuko wakumva uri kuribwa warwaye ukumbushye umusonga mu ibere, ugahita ukajya kwivuza, ukajya kureba yuko ata kanseri irimo, wahita bimenya hakiri kare. Abimenye rero muri kubimenya agira kwizera kwinshi, Imana iramukiza muri iyo periode nyine ageze kwizera. Ikintu numvishije nuko atigeze yemera. Mu kutemera kwiwe ubwo burwayi butuma bihurira n'ubushake bw'Imana, Imana iramukiza. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Kuko hari abandi nzi bagiye bakira kanseri, n'abandi bagiye Imana yagiye yemera yuko bataha bazirwaye. Bivuga iki? Iyo kwizera wakuzamuye kugura n'ubushake bw'Imana, Imana iragukiza, kuko Imana ikiza kanseri, Imana ikiza malaria. Imana ntabwo yose imbaraga nyinshi kugira ngo ikize kanseri, no kutuvuga ngo kirakomeye cyane, ngo nikigwara gikomeye. Imana ni Imana ikiza ingwara zose. Muri Bibiliya nta hantu handitse ngo kanseri ngo irakomeye, ngo hari ingwara zifite izindi. Ingwara zose, yaba gripe, yaba malaria, ingwara yariyo yose, Imana ifite ububasha bwo kuyikiza. Rero yemeye yuko iyi ngwara runaka ariyo wenda utaha urwaye iyo ngwara, niba yemeye. Ariko iyo byahuraye n'ubushake bw'Imana, umuntu akaba yazamuye kwizera nk'uko yakuzamuye, Imana iramukiza. Dushimiye Imana rero ko tumvishwa yahuhijije mu byumweru 2 gitangaza. Imana ishobora kukiza mu munsi umwe kuko yakwiza maze umwaka uyirwaye. Yego. Reka mvuge akantu kamwe gatoyi abantu benshi bakunda kuvuga. Mama Pasteur aravuze ngo ntabwo nemeye. Nje ntabwo nja nemera ko indwara inzaho. Nubwo yaba yaje ndayojeta d'une façon exemplaire. No kuvuga ngo hari abantu bavuga ngo ya kanseri yanje, ngo ntuzi ko ngo ufite ngo diabete, ngo ntubizi ko ngo ufite diabete yanje. Donc babigize ibyabo, ibirwara barabyemeye babigira ibyabo. No, il faut rejeter. Nukubisunikira Satani iyo yabizanye. Numubisha ntashaka ko tumererwa neza. Iryo ni ryo jambo rero nashaka kuvuga. Il ne faut pas accepter que indwara zituzaho. Niyije mukayirojeta mukayisubiza Satani, kuko niwe sekibi, niwe azana indwara. Na Imana yacu ishaka ko tuba bien portant, tukayikorera tumeze neza, mu mubiri mwiza byose. Amen. Imana umugisha Mafi Broni tugiye amajambo meza cyane. Ubuhamya bwiwe je bwaramfashije akibumbwira. Numva anyengereye kwizera. Rero ico tugomba kumenya, Yesu ku musaraba yaravuze ngo tout est fini, byose birarangiye. Amen. Muri biriya byarangiye rero harimo ingwara zacu, harimo rimwe nako ndababwira kanababwiye mu ijambo ry'Imana ivuga ngo iyo ufite ijambo ry'Imana wizeye rirakurengera, uratura uvuga ngo sinemera yuko iyi ngwara mu mubiri wanje nisohoke. Yego. Rero byahura n'ubushake bw'Imana igasohoka, hama tugasiga dufite imibiri mizima itari mu ubugwayi. Rero turashima Imana cyane kwa Fibroni yakize, twizera ko nabandi bose bari ahantu bagwariye mongere kwizera. Imana ni Imana ikiza, ni Imana ikiza ingwara zose. Ko yaravuze ngo byose birarangiye. Yaravuze ngo gusa byose birarangiye. Tutefini rero. Amen. Aragwariye ari ingwara yose ugwaye, bizere ko Imana ibashaka kugukiza. Kandi niyo utagukijije, ntabwo yavuze yuko
itabasha kugukiza wenda n'ibyo bayemeye yuko utahane ubwo burwayi ariko ntabwo bivuze ko Imana idakiza. Imana irakiza indwara zose mu gihe cyayo. Mu gihe cyayo Imana irakora kandi ugataha uri seneso irakiza kandi tuyizere nk'uko twabitangiye, tuyizere nayo izadukorera ibikomeye ko yitwa igitangaza, izagira dukorera ibitangaza natwe tubyizere gutyo kuko ni Imana ishoboye byose. Amen. Shalom shalom. Manda hano umugisha.